mobea muno indi wathi wita wa ndoa ya kwanza na indi kama kawaida nina utani kwithiwa nina mo Rev.Kalama Vite Pastor Grace na kwa indi nita wa Meshack Kaleli dini wa utatu wa Mbusi Sya Thayu dini wa Mbai FM nenda umutungia ngai mubea nundu chuma kiseo chuma cha kumuthukuma muya ike chuma cha mboya osubea ndua alama sobea mana kwa chuma kiukithitwe chuma cha kuya na alama kuya chuma na cha umaboya ne kanangai atone umakia kisia na umekia bina imobea muno reverend pastor karibu ningutungia ngai mubea nina itumisi onthe cia kuthaitha ngai na kukilia ngai na kwasya ngai ni wa elite otherwise nintu yenesa tiambililia na mboya ithe wa itu na ngai wa itu tikutungia mubea tukiuthaitha tukionenebia tikathia ciitwa yaku nundu wa wendo waku ula utwendete muno pamwe na mwithukisia wa itu sanda nundu wa mawiko maku mwiyai ala wikite na nyumba cia endwa mwiyai inwe wambililie mitwaano na mitwaano wa miathima ende nundu wa mumaitha ula wokieti na Adamu na Eva kwekalanga mundani maisi yake tuitia na wathimo waku na nundu wake tumichu mwiyai wa bingu Mbusi Sya Thayu nikanato kanene mioloto ya kutungia misi kwenda kwaku ni kwikeke nundu sietwane ya Yesu ni twaboya amen yes na ndi batekwa nanga time ngitambilile na maandiko mangai mwithukisia ningwenda kusoma ndeto cia ngai na nienda kuambilia na kusoma Nthimo kilungu cha 16 muswa wa 23 na 24 na ndicio kanisome ibuku yitawa ya Betelo kilunguni keu cha kana na muswa wa 11 mwithukisia na nisoma binyani na utonyini wa ngai ningusoma Nthimo 16 muswa wa 23 ngoya ulamui ni manyasya kanywa wake na kuongela umanyisio ilomoni siake muswa wa 24 ndeto nsio nitewa simu yo kwango na nivuasya mavindi mwithukisia wa itu mwendwa tiende na topikyo itu ya kunena maundu ala matialite mitwaanoni ano ingi reverend ni matwaanite aingi makitite kuikalania aingi makitite kuumianisia nundu mutwaano gwene waemie wendo ebo na nicho kitumi twende na kunena nika tumanthe tutona kwika ata okay mitwaano mingi ya tiale kwithi wata ila mitwaano ya tialia maundu amwe mebata ndini wa mutwano andu makita kwikalania tachu andu makita kwiyumianisya mutwanoni mutwano witha wilie ta mutungi utemususie kiwo kana keku mutwano witha wetingia .com kwa sisi keku ilapa utake wonasyo wete toma ilolo na wewe yaki wiki yusuete ambia kutembea nziani ukusa wewe witungwa netina ni tuku yuko mutwano ngo wile tuku ukithia mutwano stable ndutonya kuendea nambe na licho kitu nimekwa siandwa ingi tukitite kwikala tweyumianisye nangi mayasya tukitite kuendea na kumanage mwende yata watu yobano tunganganite mungangano na wakulia mahini loss ma mothers in laws wa mutwaye na wakuwa mwiyai etha ni mkamwana mutwaye mam tafadhali na kutabia mume wakwa ndio mwana nesai ni wosi wanigila kibetike bandu ani uziwa aiwe kwa misa mitwano jitha ilio ona banzo ngambira sangu ayosiwe yani ndio maito kutethie anotethia na make pandu ba kutethia aikuya onakwa wewe kwa pastor wandete akautethie aikuya man wakuika banga kwanzo wakwa yundithia yuwithi kwao nundu kila mitwano yinetingia nando measya twikala kwiyumisya mitwano mingi ila ethwa etialetie atwani maitane a mubango wa ngai wa mutwano mbazame na mutani mayiwa na nundu mutwano ni kio cha ngai na ikanisa mutwano ni woto na wona na sia wendo
utanu ndai ya ye kanisa ondo lilele na Kristo nasia wendo munene wa Yesu ne kanisa na mutwano utolotela usio munene no tanu munene ulatuke kalania na Yesu etina watu atwana situkaadwa na alusi na Yesu aya yome ya mutwano no le langile kana bado ni kasitwe lakini ando ne mama tenga kwangele kanyo ni penge waimwe o inene to monopio kushika na kadabe mutumia kwanza waenda kanisani monopio na ndati yawa lakini mutumia zuwe kakindo akola kuka kanisani na pasta avya mandite ama nechone chao kila chatumie mutumia wo akagata akakuka kanisani aila wa mandie mutumia zuwe amya pasta kangotabye pena imwita yakeka nae pena imwita yakeka ekana ya kumba beba amya pesa pena imwita yakeka pasta mwati ona yedhi wana hisi akunde duneta moka umo kuya yakaidezeze kaleta ya amwati kwa pasta lakini pena imwita yakeka pasta angengana na mutumia akangana na mutumia soko kanisani amya kwanza na ile sibu kanisani weju amene ye kanisa imene ye ina ile sisuite rekada bomina na amukulia pia basa mutingezi we amutapie amya pasta neta nepetete mono na akamaka nisosu nitobetete mono na amya bana ukaweteka hapo yananga yakeka lakini ila wethika kanisani uko sangengele nikana ula wali kadhani wesini wekio na akiuka kuna ngengele aende na kwikata haulika so mai kanisani wambe alika kuna ngengele wakeli mwabaza yana alika bandweke wakeli hakuna maleli mundo abetete nake malaeli wakatatu ekawiwe kuna malata tu ekawiwe wakana no yu akana aye muka wabashta wakana kunangekela pazo misia yamwa akunete ngengele mabinda kuna maitalika abita kuna mutumiale jandi amwate nende kutabise nangu yapenda imwita ekeka ndangu na wande jambi so yo pepo sui uwe mitwaanoni tiwo nondo ino ibetisiano tiwo na kile basta dio kibeti jo kibeti babu wangu ngekele kunetu ndika nondo na bwana nyani mazavale maingi mazavale maingi hakuna ngekele abingala abani babete tukouti ukula siya ukwati katika mutwano lakini ni chao kila kiende ndine wa metwano yitu nondo nje kutumina kulia yame yaone yalelwe kana ne yakasiwe nondo wethia mwala kati kati wa mutwano meona aumenza aya agano aumemena akanza itwikite tayo fashion niyo fashion kana ni chao ngo mutuo father wako uliye seo munopio na ikoli yunenda atisungie na maandiko nundu maandiko mangai ni matuta basiate wake ana Biblia inena yulwa mothuku ala mokite nenda pastor tusome mothuku ala mokite mivenya ya mumino ni kana father ni Timotheo wa Keli Timotheo wa Keli kilungu cha katatu ni wape unena Timotheo wa Keli kilungu cha katatu indi masiau kana mithenya ya mumino kelio kukethi wa mavinda ma mwisio indi mana uti masia indi mana aya sawa ndo ano tatita meona ano kawaida miagela wina yona mwenye ni nguya miagela eka kuja basta aiwe gongosia we indi masia kani some indi mana we referend kani some haya some indi manyau kana muthenya ya mumino kelio kukethi wa mavinda mamisio usine Paulo itabia Timotheo ni kana atonde kutabia ikanisa yezi ya Efeso ni kana mamane undu kwithi wa kuili nondo ikulio ye watu kulia nene sedukesia maitu ni mezukesia aya nondo andu makethi wa makienda ene machenda mbesa makithai makikathia na kwitaia na
kumana matewa asiai mate mubea mate atheu mate na wendo waile amboeka mbao pausi mate atheu ngengele ndi akuno wambea diga ngengele yakuno akeli na wakana yakunwete wekwa ngina bingala nundu muso akatano ya muka wabasta no tutapia ende yabwitheo aya mate atheu mate na wendo waile mate na wewano aileaneli mate na wetingo ai mate ndete useo ekai mena ngulu na maji na mejimbio ene mautanu mandhi mbe enti mautanu enti mautanu wandhi mbe wakumwenda ngai enti mautanu wandhi tolalai mendete ulalai ona mechumwa kumwenda ngai mena mubwano haya muso akatana kumwenda ngai wa masisya mena mubwano wakikio changai wasisya pastor wasisya mutumia wasisya mukaa pastor wasisya kiongozi wa youth mena mubwano wakikio changai indi ni makaite vinya wacho indi ni malete makakai ifathane na asuna na ya Paulo ya Timotheo ifathane nao yu tena ndo mena mubwano ugeza hivi akweti kwa yajine vya weazia huyo ataingia mara moja mbinguni lakini mubwano la wena au mene vya kwaya ambea usanza praise and worship na muno pasta nake na ndeti na twele tutula twini ya praise na event tuwandu pe kulama kwa mania na uko ke vya mavasta maingi me pe obisi we kanisa lakini anonge town pala mwendo mwana pala uyaangania ya pe alama ni bwa make wa uko mbona amwene mawabisi wa town nangine mawabuka kanisa ni mawala wabuka kanisa kungengele wata tetona kuya malamea na kwa kungengele kuya itona uya mithene tano mena kitutia mundu mena kitutia mabwata me mamukete ngai indi ni makairo indi mekone mo ni makaite pape umukwaze Kaleli wakwata palapo junundu baune akolile nye mukabi kende yi kulinga na kila mwanena nye oyitwamina mwaka na mnye yele muse wakwata angita yinye ngaumala nena vina nukulwa we iteza ukusungia sazi ya makuli tiye kuli iteza usungia kila kingi reference hiyo wakatete tuzungia tedabikwe kwa nono kwa makuli ni mambe ya kuka yeja ukukula kana nutonya kumalita kumala dada mwako muna yele utakulwa kiloko mwendo witu kumala nenai na ni uthatio kwa ngai edwa mume wakunda kukula sya kindu iyanga ya unenge mumo yuka kwa mao komo ukipando kitile baibando be uti wetonge wa youth na umie father ube ungi wangu nandikia message na wala ndiba na indi ambe ape kindu kimosani sye na timoteli mume okaka kwa matuneti atuni jana na reverend hata yu amending ka komo aluka imotinesia noze kuya kalikete na kuna mani ona kalokela aliye kulia hii ni mundu muka akulia yu kata na miaka 3 ai ekanyu wa mwako nigo tu kwa siai mundu ndakaumale mokuya ndo ingime na thino lakini ekala indi mumanye thina ni mwo